Wah, udah sa hasil bagas mingguan. Lebih gulihon, apa ursaun mak. Yang penting menghasilkan duit. Mana ko pitarukon. Undo ma 3 minggu lang to Riau. Sa amin, bahat do betawi sunon. Pasti do. Guas. Udah hari malam minggu, Mak. Abang perduitan. Saya mengarah ke Supa, Mak. Duit bilang dong. Saya ada perbaran dolan, Nun. Ayo sini. Uji mau diperekan. Duga mengutori. Perbaran lebih aku. Pasti balik dapat tahu saya. OTW. Ya, boy, silon, din. Kung tik sila lo, ay lo, pas nyalakin lo. Sorry, bos, tunggu lo, boy. Ay. Pakairan na siya, pakairan. Ay, lo, sewet. Ay. Misal merdu, lo, sewet. Ay, lo, sayang. Alaban, bitin. Wis na din. Saya terkuin. Wis na. Madu kuno sadar yon. Ngampun ay be. Pay mga boronganmu. Semoga terhibur teman-teman. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Dan tunggu episode selanjutnya. Mantap.